maybe I call baby about attention TV so now and eh and then for back up what client so I say and check obedi na woda no we papa pay e kokko papa pay ni din adodo na enim no ene computer man na sorry e wo ubreja hey computer man be di birthday o any version come after birthday no say on so be for na so be ton sa for wa person be bi na wa bibi papa oba fefe o che ma kwa ba oh mejo so ho fefa o so fefe tuntun say you oh papa say you papa obedi wo birthday 55 how has the journey been in ministry also anya easy okay me nya easy through the ministry okay and I did a friend of several of custom stardom ya pa edene okay so betitini yeah they be kind of celebrity correct word is stardom okay to become a star ngo fakra ko ho so for juma mo no wonya ni part 20 na o mama ba koye 1005 boss emu nsem kuhwiase enye easy okay me training aso for 175 wow emu kakra bi na kai me edom de bi gum na ase me share akra ha ministry na se ewo enya na be bia na me wo ne nsu to an ha me to fi ho de bati ko janshi also almost me de me ko dem 2 weeks to call police station then enye obusi ben pankang no edem this is our fekra o ma e free ho e na ogudumfu bi e de me e ba okay no nyame be ya ato me shase ya chepa but me twanity a na me adom se okuhwi ase mo ni buase ye ka we na mo me ni pa bia mani edene okay nti se ne edin na kuramia besin na ministry no wo ye na woni ye ne edina oboa nti me ye madwene enya the spirit of determination see ye ho se me ade o me ye ene nyame adom so me nya kwanya de mo bo be mo mpanyofo ne nimdifo nti me ha asase so ametie hey president Kufo ex-president ono ne beji hama so one tiako one first usika me ono na edi animu sana government land ono edi animu parliament ne pen so ye bibia no de ma nti ha me kapre ko bi president Kufo na ye hu bibia okay no chi obekono o handi over the me ema na do like Kufo ado and obe president and this force ba power Mels pension na me ye no soft okay so ba ye president no dem call castle me no dem share pa me so de nyambe dem fire no okay the many prophet ya na Mels so dem ho agura me na me share castle sabe castle mpa ba se actually na no Kufo ni bi se me ne ntem no me je no free me sabe dem ma prophet bi Joshua okay ya nti Mels de hono so le mfidi a eguma so dem wo no ebi ase de mato bi ase nso no Mels president Mels no so be dia de 2008 nso to ni na dem ama okay na nyame ade mo nso so efuru mu nyame fa na prensi a to mama de oba won de me amfa ma anya bibia on ko ne be na so me nyina mba asa na ado banko Kufo ado ba ya won so be su mu a e mo wo ya hu se no me mu atre nyina no na mo so ba bi nyame de be fire no on se mabre nti oyi atitrefo me no ka se mo Supreme Court judges 2 wa ha omo di machi 2007 bi sabre ya omo elders o masore ntom kwa no motivate me ma makoye law no but me practice law no consultancy na nam de ma de ha apo me tibe bia me kan se me de America nti ya me 1st December 1966 nyame adaro ma me good education we secondary school bi chem okay presec before I'm back Kumasi Workers College that's 64 okay from there I'm called in university first there Kwame Nkrumah Science and Technology yeah we in 93 we na ya papa JJ Lawrence was me too intelligent papa fa mam ko masters in UK Oxford University political science if you want to say mam ko course agric o kwala so nzima ino so nyame masters in two masters in political science and agriculture if you know one am the kokura Ghana Armed Forces and am benya lieutenant yeah 2008 me dey e ye de o mo call that be how na put to am pe na am se me free
just any a boy it's set the dog and I'm saying me pa boy and I'm out for you and the ya kakra sabe no friend or but me defy the orders from God okay na me the ya nyame adom the band to full time in Pentecost na me elder but ojuma no so de me ma da me ko so training me kakra ti be full time you know na me adom na ba ma ti 2012 and me nyame PhD okay the yes John ya wo free mu ya me no ba bi wo yi no ye bi ne fa Serbia o tete me a ne wo ba ko na se John ka kire me se be ya me go sua lo so ba na sisi na me go sua lo di na me ya do sha se ka kra 2012 na we in 2016 for solid years we are man practice any ma juma because we practice we have timiti baby you come here na put it to you okay me be am ya did mo anyam ya dom say last year so last 2 years ya me share professorship course ase e wo University of Cape Coast UCC ya so ntimi we do we just say my be full time professor ya and me so say me nyini we 55 years first December but me push at the coffee December I'm celebrating the Sunday yeah me nya gidi bi say abini bi say me nyini 55 years me nya 15 years kwa kan be 70 years me nya hodin da bia me gina platform so pie kotu komeye mere na mom if the knowledge is there there me wo na manfo ya so na mintimi nye na masofo nketo no bi ye no ye to aba mbetimi afam to say election observer e wo Ghana other nations sika no ba mo adwen no wo kwa na manfo ba ba menche fo yi afana me bisa ye share wo body ni wo skin na obi ka say on say 55 yeah man like how then I would me preserve wo body ni wo skin e wo mu ni secret ni say ye wa drugo we fa na anti-aging tablet eno na who doctor bi no prescribe ma me tu nyina ifita o hair dye na meka papa me nya ebiti wo so me nka hair dye e bo hu so me nyiri ka ena me ni aduane e mo odu pi na anti-aging no so ma on say president his excellency na oba pa wa na hu se nkokra no hu so nse ne o look yes nyina eye aduane wodie ne sa no ntime no emmo awia fo ne medidi awie okay ena medam mo so yes baby aso e condition say I feel comfortable wo minnam na sefo hanja se nya da ageda e say ne baby otim da 8 hours but me da almost 12 hours okay so nja se eno boa ena memfo obi ho asem nhye me mo nwini pii the man won nwini pii no emma wo body no look older than your age wo ya made na pa maka na ho a kire yes passion na film mo nti me habo bibia o mu na koma yare ne bibia nti eno na ani mi secret say me first born was 32 years wa wo two me second born so 28 years wa 29 o so wo two je mo banana no 4 and I'm nti many of you first December 1966 Papa would say you 1st December now the birthday party you the coffee December na ho to say to say but that's na ntwe makoma nan mekono edwan mi no konche mi nsa fish na kokko me di ne kase ankasa ye be ye wa asori he ya tun safro bia me se me nua yi ene me bayi ene mo nyina beba abefa so de nipa bebre ba beguma mai ye di ne kase ankasa buffet ni service yes serve yourself wo pese oba complaints nya kura na ye wo dia na pa ya oni caterers for nkasa wo mo mama mo woni sika nya mo dia obi bia wonnim so we caterer na be fa aduane bia si obotom bia kono message wo ba imagine me bia obi a wo do birthday because one ka so wa charge me no tia ka matotom no nya dent na wo kan kire me na wo sade akọ aboa no so nya me be kire so ya no aye na ye we wo ha eti we ayekase nyame adom a next week and a week and invitation cast nyina no ebeba abontene okay abemu mpanyofo nyina mo bambo ministers presidents vice so nyina mbeba asofo kukudam nyina beba chese ni mo ahemfo me ofa
otumfo obeton sa afre nipa bantama hene beba asafo hene tichira hemfo no namfofo asofo no na menkofo bloggers ene semtwerefo no dodo na beba ya mi di ne kesepa kakraka pa ya MP beba ya MC beba greater credit minister beba ena me hwese metimi aton sa afre IGP na me wofa wakasa woni ne be yejuma de beba na me wofa COP kufu boachi. Na papa yet was so birthday entity na ministers bi beba she say minister also bi ho baby a minister na oba no na obehwe no because me no hu me for security reason yam for mu din nte okay obo kwa na otai minister na obeba no bo ndi sesi akwa so member am ye famous na do wa no mo pi na surprises na efe pa ba onye bana so meye bibia there's some pictures go bana me na me di birthday nti me picture na beto eyi no so we dey me this picture beto so say when birthday ni odi there you are odi me na me di birthday speech be na obema ese bla be any birthday eti o be bo ma me edi ai nti me na we bibia am ya to so nti ha be gidi sa da na me di birthday no me che yo ni pe bo wa me che o ma de ekunafo ntoma mpabo asika nwisia no amuso machichi omum ne bronya de odi na befa okay papa bia na obi hwe so time no o bia ono onya invitation card be opese oba birthday party for baby am computer man asem person me ba birthday party ni but your time you know kosiada that's kosiada on the 5th December is Sunday until you be shase ifiri 12 o'clock oko say the befra sori nyina ye until free 9 10 ko bia no aba so be yam bia tena nti free best 12 years ho nyina aboma edamrekum nyina beba nti no ansa wo fa ka ko so aso besi wo wagya danse wo de opebu se so for computer ma we ana beti ma from 0244 571050 0244 571050 nti wo fra me a bacheche wo de advert kesi ma ya papa na ye twaso a o birthday no asawo fo bibe organ ha say ba obubo no obo IGP obo ahemfo obo wana otunyum but asawo fo no wan na ye expect of baba but asawo fo magigidi no bi ababa kojo obi nim otimi ntine fi baba wa friend o man obi nim baba mantem obi nim to say make computer man di birthday what did we come to the car no baba wo sha na boga go baba ni bi ti abaga obi nim baba okay upon war prophet 1 baba the charts hey what come of was it the chart I said the charts okay obesom obesom baba okay and na chichibrem Kennedy apostle Kennedy afrepoku me ameba baba ona bibia sese so a o protocol no hu no manyina no no na arrangements na ehye na nsa me ba yesu so baba fast so for udi no prophet Eric Entry baba oni Kennedy na protocol ni arrangements nya ehye na nsa reverend bofo baba eh so for chirabosom tutu o pay me kwa tuo me wona mo pa nti o ma me moto nka ho chirabosom o do ko ya nti o no tu ne ka pa da no betwa so baba reverend Usubempa o baba Prince Ohina Sare Buzana o baba me papa Duncan Williams me tu ka kono o baba Ajan Sare ono wonti me ntina na hono Sare o baba na fi dake wadi mes baba na esa utabe na sam kwanchanka nje kuku da mun nyina baba wa mo so am na mu nya ntoko bo ho wajime na mbo na kakra wo mu nyina baba mabo a na osuo wi a bra bedidi because the shum ene didi me ade bi wo mo se me hwe na wo fom pepepa matene ya na metia wo mu nyina baba Mira baba I say ebeze bada sameni sisi na mafu de enya no maka bomu washa bro me ba same oba betodum baba woni ki na love God blessing as we go visa ko enya de keto emo wo mu nyina ba betodum enya de keto na ebe na ha no akani baba ko nya mboyo wanya o twa wanya me nua kum chacha dabi abo zege
Comfort Grada. Aye. Evangelist Patricia. Evangelist Mama Pat. Hey, on your papa. Mimi ababa ko me pe na sem say. Oba banka sa. E fo sa mo hwe mu tie. Akada we good o. Nipa na nte se. Nyame man ni nyansa papa. Asofu de no di mi so. Yeah. Obi na wotene. Me si agrada we nyansa. Wa kire Ghana fo say we nyansa. O nyansa o. Nanko ma nanko ewie ya mnu ya bo se mefre no. Papa, me kai your last interview no. O ka say Kennedy, honorable Kennedy Japan beba. Ono se baba bi. Honorable. What second bi ohuma de pe. Ono na be fa fun afre. Me ne say Ghana obi am ne close pa. Honorable Kennedy. Yes, Petty Kennedy. Honorable. Wo de so mo baba. Mo bo hu ni pe ba be bia. There's one man to ma wonya me binti. Me na o de me so beba na wa be hu ni pa ba yo mu nti. Na ba say e be do birthday no wabu e kire ho na gum. Na me mu hu kra fa asoda we sa. Papa, e be ba wo. Na hwe ani mo so canopy sia sisie. Okay. Saden do wa we ja preach for na ya na umbe guy. Me di birthday. We do birthday. Umbe hwa because ya na cars na ebuso. E say the car be ban say dey nya. Opsia do ye mo nyina beba. Me nua ba ko na special aid to vice president. Ona bo wo se kojo. Na Sadam Bako, I'm saying now, okay. Over so be hanging the number of cars be free. I got to get you. What a one bamboo. I was give a bow, I was a gift. Patricia, can't say Evangelist Mama Pat. Oh, me penasem papa. Odini birthday no could. The birthday is Sabre, no me call lectures, Cape Coast, intimate me. I'm a friend, catch them. Never do me phone, do you our friend? What's I want to do this house of Malay? Mako, I couldn't feel. I said, oh, yeah, and radio because neither one. One on Chibi Sankunum. Or Baba Macono. As the one bad, I said, oh, only then one go in front of one on Chibi Kunum. One is someone and Nantia. No, someone, why is me? Who and Nantia? Ghana for in an Tennessee. But the bedroom may be no. Say Ghana for Tennessee. Baba, one of the most powerful prophetess I war. Ghana. Okay, be an answer. Who are Ghana for you say, you be a cigar or gigis, cadence we are seeing a man, son. I said, I am. Say, a man in the abedis of Usun any couple. I can't fetch you. Nyame amma wonyansa nka sofodie hu a ye ni prophet bi odi sofo do me bi owu ye ne ye be da ne ka me be fa na ye na makosi kana ni me to me nyanso ni nlusu nti o ba me ha na waboa ho yie so o ba me ha counselor me ha to say hospital consultation fee nko na menye say do ko hospital abetu ya me na list we na insurance ha insurance o ye bad pa insurance wa non ton ye ho I was up for Papa computer one birthday no to say everything. Pastor, save yourself. Muna mundi birthday jollof ni birthday fried rice no. Abozege odam we nko for beba. Papa, I sorry them was very true. Nti mo a mo pe computer man assembly no oton ta for 5th December e wona sorry them wo weja. Say mo bra number 10 na. On fast that say manya me. Na on do me birthday. Papa, attention TV make us say happy birthday in advance. I say any amount first one. I say ejuma no be you say we be try my dey call life papa. Mo be fan life. You say go track can what they call life. You are over me. When you program. Hey, come on. I go to try any computer man about his birthday no edit. You ma when it ya mo dey share.